Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары. Урматтуу мекендештер, үй сатылат. Жалал Абад шаарынан Көк Арт дарыясына жакын жерден мына бул жерде Байман Эркинбаев атындагы көпүрө бар эле. Ошонун жанынан бул жерден шаарга автобустар, спринтерлер каттайт. Кыскасын айтканда 6 сотуктан турган жер бир 10 комнатта үй менен сатылат экен, срочно сатылат. Анықтан байкап туруңуздар. Толық маалыматты эжеке өзү берсин. Мына бул жерде чоң дарбазасы дагы бар экен. Мен кичине жагынан кириппин. Айланасы, кошуналары бардыгы эмнеде билекте жашайт экен, атак маяктары полдон эле жашайт экен. Дарбазалары коргон айланып тосулган, жаңы үйлөрү бар, алда фундаменттери дагы бар экен. Бул жерде 30 жылдан бери жашайт экен да. Ушул конуштарга келгенден баштап дейт, 7 үй бар эле. Андан кийин эле көчөлөр болуп кетти дейт. Бул жерлер шаарга карап калды азыр, шаарга туугандар. Номерлерин могу жерге жазып коюштур. Азыр өздөрү дагы айтып беришет номерлерди. Жерде бир черешнясы бар экен, гиляс, ачуу гилясы. Эже кандайсыз? Эже? Бул жерге кичине огород кылып коюптур. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Чарчабай. Дамда отурасыңар. Мен атайын жолдон өтүп баратып бир кимдир бирөөгө пайда болуп калар. Эми сиздерден бир пайда болуп калсыз. Сообу тийсин дегендей да, ошого бир тартып берейин деп келдим. Үйдү сатайын деп атыпсыздар, а? Неге сатайын деп атат? Эми баягы сурайт да, кошуналары кандай экен, неге сатат экен депчи. Ачыгын айта бересиз. Кошуналарымга гап жок. Кошуналар зор. Менде битте өзбекче өзбек кошунум бар. Атрофумуз, каган баары өзүбүздүн тууганлар. Hammamiz yaxshi yashaymiz. Qo'shnilarim yangi ama. Yangi uy baribir juda ham yaxshi. Hali biroda yomonligini ko'rgan. Nega sotib atasiz? Причина эмне bag'day qiziqat da elder. Prichinasi просто nevaralar ko'payib ketdi. 3 ta o'g'il nevara bor. Уже cho'ngini uylash kerak. Yaxshi. Bo'lish kerak. Nechasiga aytganda. Aslida ko'zimiz tirikligida shularni bo'lib degan umidda sotyapmiz. Atak yomonlik ko'rganimiz yo'q. Bu uy rosa barakali uy. Juda ham. Yaxshi ekan. 17 ta nevara katta qildim mana eshikda. Mashallah. Uni o'sgan eshik. Prosta endi shu bolalarga jindayt ko'zdi tirikligida bo'lib bermasak bo'lmayapti. Yaxshi. Eje dokumentlari qanday? Kimning atında? Bor. Mening nomimda. Bar joyi yaxshi. Страхованиясы бар dedingizmi? Страхование ham to'layman. To'lab qo'yganman uni ham. Yaxshi. Prosta mana uylar hali bitib oxiriga yetmagani uchun haligi kinishkasi bo'ladimi, o'lchab bo'ladimi, hali bo'lgan yo'q. Bu endi qurilishlar. Atak dokumentlari yaxshi. Dokument hamma yo'qi yaxshi. Nergadan bir cho'ng uy solayın degan ekansiz-da? Bu yerga ham hozir mana 3 ko'rmakda kalidori bilan beton qilgan. Mana u yangi uy 5 xona soldik. 5 komnata. Konditsioneri bor ekan. Konditsioneri bor, dushovoy bor ichida. Xonalari normalniy, bitta zal o'rtada. Bu yerda 6 xona eski uyimiz. Pechka hamma yo'g'i bor. Nelerga baqtaroqlar egib, janoq qo'ysa o'tgan jashildandırib, ha? Pomidor egib qo'yibsiz. 6 sotikmi bu qanday? Cho'ngroqda egib? 6 sotikdan cho'ngroq. Mana uy agar buzilib ketadigan bo'lsa, mana bitganday kelgan. Rosa cho'ng bo'ladi, ha? Cho'ngayib qoladi. Mana ishchi boshqalarkidan ko'ra bizniki uglavoy uchun cho'ngroq bo'lib qolgan. Atak 6 sotik o'zi dokumentalniy bo'yicha. Xudo xolasa, buni жаңы bozor tushib qolgan bo'lsa, o'ta yaqin bo'ladi ekanda, ha? Biznesga андай kvartirani qarmayman desa dag'ina. Bo'ladi. Bu yoqda 6 komnat dedingizmi uylaringizni? Bu 5 komnat. 5 komnat. Bayaqlari var, dush pushtlari var bu yoqda. Janoq bo'lsa, nomerlerini ko'rgazib qo'ydim, o'shaga baylanishasizlar kenen obzor qilib berishadi ejekleringiz o'zi. Bo'la turgan bas qancha? Qo'lga tiye turgani, almashtira turgan yo'ldori bor, Bishkekdan kvartira, uy. O'shalarni aytib berasiz, pulni. Ularni endi o'g'il bolalar tushunadi, ko'plar gaplashadi. Atak bo'la turgani 90 ga beramiz. 90 ming. Mana shunday ekan. Uy mana shunday tug'anlar. Berekeli eshik deydi. Ko'p grantlar, mana grant. Bu yoqlardan bir ko'rgazib qo'ydik. Yaxshi. Kalitka. Ikki yoqda. Nimalarga? Bu yoqda cho'ng kalitka. Shunday kalitka. Buni agar olib, agar mo bozorlar tushib qolgan bo'lsa, xudo xolasa tushadi deb atat. Chekeden mana shunday qilib, uylarni qilib, dush tualetlar menchi. Mundaydan arendaga berib qo'ysangiz kvartirani. Yo'q deganda bir
15 миңден болуп атабы, канча болуп атат негизи? Ошондой кымбат да, кымбат экен да. Bilmeymen. Номериңизди жанагыдан коюп койдум мен. Кызыккандар болсо чалып байланышат. Ишиңизге жакшы сатып алыңыз же. Базарыңызды берсин. Ооба. Рахмат.